Ćao. Pa firma je Wave. Bavim se trenutno sa pružanjem usluga motion capture za igre i filmove. Pretežito za igre, ali više sa glumačke strane, pošto sam originalno glumac. Tako da. Za sve je kriv Andy Serkis, koji je glumio Goluma. Andy, it's all about you. I činilo se, pošto se bavim glumom, prvo je bio hobi, prešlo je u nešto ozbiljnije, profesionalnije, usmjerio sam se u glumu za film, ali isto tako sam i odrastao uz gaming, tako da vraćam nekakav value nazad kao glumac, kao da nekako dignemo tu razinu glume u igrama na veću razinu, na našim regijama. More je opreme koje čovjek može kupiti. Programski, znači, ovo je oprema Perception Neuron iz Amerike koju sam naručio. Došla je sa svojim programom koji odmah to hvata. Vrlo je jednostavno, ti napraviš nekakav pokret, on ga uhvati, ja ga eksportam game developeru za daljnju obradu i to je to. Naravno, u suradnji sa režiserom, to jest game developerom, radimo specifično što zahtjeva za lik. Kakva je gluma zahtjevna za lik. Eto mi znači sad ovisi šta radiš, koliko je to zahtjevno, koliko ne treba i fizički možda neke pripreme za neke stvari, znači neka najzahtjevnije stvari koje se radi. To je zapravo da. Može se podijeliti u više segmenata, ja odrađujem više glumački dio, ali i pošto se onak specijaliziram za fizikalnu glumu, onda mogu i većinu fizičkih stvari odraditi koje su tipa ples, borba, mačevanje, fizičke stvari. No za nekakve kompliciranije, na primjer parkour, mogu osnove parkoura, ali za to onda zovemo drugog čovjeka koji će napraviti parkour, za mačevanje zovemo profesionalca koji će napraviti mačevanje. Uglavnom poanta je da ako ima nešto specifik, zove se profić koji to zna obavljati, oblačimo ga u ovo i on obavi funkciju. Ali ako je nešto glumačkog tipa, onda preuzimam ja jer je to poseban tip glume koji kombinira kazališnu i filmsku glumu. I tu je negdje između. Trenutno neki projekti na kojima radiš? Trenutno je Infogamer nekako na spotlightu. Zadnji je bio Tanais Games iz Pule, Tanais, got you man. I bilo je par suradnji, par testova, ali još se širi glas da, postoji tu. White Shark je hrvatska tvrtka koja dolazi... White Shark je tvrtka koja dolazi iz Kutine i bavi se gaming periferijom, odnosno gamerskim slušalicama, tipkovnicom, miševima, podlogama i sve što u principu gamere zanima. Sad smo već 3. godine na Infogameru, a evo ove godine smo lansirali i Shark, a to je linija baš premium proizvoda koja je namijenjena za baš profesionalne e-sports igrače. Pa iako je sami White Shark izuzetno kvalitetan i namijenjen za gamere koji očekuju kvalitetu za svoj performans, i Shark je nekakva dodatna nova stepenica, bi rekli, sa svojim proizvodima. Pa tako recimo kod miša imate jednostavno bolji dizajn, bolji senzor i tak nekakve stvari. Sljedeći planovi za 2020. je lansirati još nekoliko proizvoda i samo graditi dobru zajednicu na kojoj radimo već 2 godine. Bog dečki, ponovo. Croatian eSport Tournaments ili CET skraćeno se bavi organizacijom e-sport turnira u Zagrebu, trenutno primarno, a kasnije diljem Hrvatske, možda čak i van same države, jel tako gospodine? Dok, ja sam Gina, a ovo se nije predstavio, ovo je Vučko, jel? Da, ja sam Vučko, a moj kolega Žino. Pa trenutno smo samo za Zagrebu, turnire i tako to, ali uskoro bi mogli izvan države, ali o to potom. Još smo mladi i stignemo mi se to raditi još. Mladi, nadobudni, mislim da će se nešto desiti, možda već sljedeće godine odemo do Beograda na Gamescom. Sljedeće godine je za 2 mjeseca.
Pa da, ali oni su u prosincu, tako da sljedeće godine. Nisi totalno popizdio, možda si se zgazio, ne znam za vas, ali mi bi rekli... Nisi pazio. Tako da, primarno se bavimo organizacijom TK7 turnira i Crash Team Racing Nitro Fuel turnira. Ubacit ćemo sada FIFA 20 i Smash Bros Ultimate, ako se ne varam, znači na Switchu. I možda još pokoji neku raznu zanimljivu igricu. Ovisi o tome što se traži, što ljudi vole i slično. Ponuda potražnja, jel? Tako. Koliko smo imali u 2019. Pa u jednom periodu smo imali 4 mjesečno, znači preko 20 evenata je bilo ove godine od veljače do 10. mjeseca definitivno. Imali smo stagnaciju tokom ljeta gdje smo vrtili samo Tekken 7, to je bilo isto jedno mjesečno, stalno u nekoj bazi od 35-40 ljudi. Na više. Te povratkom treće sezone Tekkena 7 smo probili gornju granicu 64 prijavljena sa turnirom u 9. mjesecu u svijetu piva koji ima 66 prijavljenih na samom turniru, te je to bio regionalno najveći Tekken World Tour dojo turnir koji se odvija. Da, bili smo najbolji u regionu. Najveći u regionu. Apsolutno. Tako da, nadamo se da će to sve rasti, a ta brojka ostaje tu negdje iznad 55 do 60 plus, kao stalnih dolazećih i puno novih lica, puno novih suradnji i puno kvalitetnih novih igrača. Sponzora. I puno novih sponzora. MLGP, ti si bio... Da, i sve. Čekaj, nije ti ono GDPR? Da, MLGPR. MLGDPR. Mad Lads with GDPR. Da se razumijemo. Top content majstori. Ovo ću si za doma uzeti. Hvala vam puno. Veseli nas kao daljnji rast samog, neću reći tržišta, samog community-a i daljnji rast broja ljudi koji se žele doći igrati sa nama zato što održavamo nekakvu ugodnu dozu i ugodnu razinu dobrog gaming duha i netoksičnosti. I finog druženja, naravno. Fino druženje, uz rakijicu ili neki sokić ako ste mlađi. Tražit ćemo vas, delat ćemo se vaša imena. Sutra radite, a ne vani. To ćemo raditi. Ajmo jedan pljesak! Da, isključivo unutra to radimo, nikako vani.